Ja sam Jan Pokos, dolazim sa Bukovca iz Zagreba. Imam 18 godina, ove godine ću 19 i trenutno sam 4. razred srednje škole Ruđera Bošković. Sad su praznici, taman su moji evo jučer otišli na maturalac, a ja sam se odlučio da ću VRC voziti. I nije ti žao što neće maturalac? Ne. Ovo je bolje? Je, ali bit će putovanje. Natječem se u Rally 4 kategoriji, to je auto na 2 pogona, nešto više od 200 konja sa 1.0 turbo motorom i stvarno ide opasno. Moj auto je Ford Fiesta Rally 4, prednji pogon, 17 sola kotači, na novo složen nakon udesa. Krivo sam shvatio suvozača, krivo sam ušao u zavoj, možda je bila greška pola metra prerano ulazak i eto, upao sam u neku rupu, zapiknuo mi se prednji kraj i okrenuo me na krov. Pa iskustvo je, puno sam naučio, sad vjerujem da sam pametniji, možda dobro da se to desilo na Karlovcu, ne na VRC-u. Puno sam naučio od tog udesa i sad nadam se da neće ponoviti. Mama mi je isto velika podrška. Kod nje je uglavnom stav što god te čini sretnim, makar vjerujem da je nije bilo lako sad na Karlovcu i tako da je malo i kod nje nervoza. A bila je ona tamo s tobom? Bila je u boksu, da. Došla je po mene. Počeo sam sa kartingom sa 4 godine. U tome uveo moj otac, on je isto vozio prije karting, kasnije auto utrke. I do prošle godine sam vozio karting. Bio sam 3 puta prvak centralne Europe, 4 puta prvak Hrvatske. Odlučio sam se ove godine napraviti korak u rally jer je to nekako bilo logično. Nekako je rally u Hrvatskoj na ulaznoj putanji, zahvaljujući Danielu Šaškinu što je doveo VRC u Hrvatsku. Pa malo je teško mladoj djeci vidjeti jer mi nemamo u Hrvatskoj karting stazu što je dosta tužno. Tako da, eto, započeti sa kartingom, imati volje, naći tim, početi na manjim natjecanjima kao što su kronometar i brdo i autoslalom i polako sakupljati financije i polako nekako se penjati, naći pravi tim, pravog mentora i da, ništa ne forsirati, to sve dođe sa vremenom. U kartingu sam dosta vozio, skoro svaki vikend sam bio negdje, što je bilo malo teško objasniti profesorima jer je bilo daj mali šta izmisliš. Prvo im je karting bilo smiješno, malo, pogotovo osnovno, jer kako ćeš objasniti nekome šta je to. To im je cijelo vrijeme bilo nekako smiješno i sada su već shvatili šta je to, vidjeli su VRC prošle godine, kako je to, što je to u stvari. I sada u stvari imaju puno više respekta prema tom poslu i stvarno evo podupiru me, šalju mi, ne smijem reći zadaće zbog profesora, ali šalju mi sve što su pisali, sve što mi treba i stvarno evo, imam sve super. Lijepo, pravi prijatelji. Da. I razrednik također koji mi opravdava. I ravnateljica, da. Moram ih spomenuti. Matura je blizu, da, 5. mjesec. Kako stižeš? To je mali problem jer mi je informatika isti dan kada Ina Delta Rally, pa ćemo vidjeti šta ćemo. Dobro, za TVZ je ili fizika ili informatika, što je bolje, tako da možda ću fiziku malo bolje naučiti. Sad sam imao probne mature, to sam čak dobro, mislim da sam fiziku malo lošije, isto dobro. Eto, uzeo sam pripreme, valjda ću dobro napisati. Skrpat ću se nekako.
nema VRC ispričnica da nisi mogao taj dan polagati informatiku na maturi, ne postoji. Mogu bi probati. Dobra ideja. Budem ja, evo možda vidi neko iz NCVVO-a pa... Meni je rally stil života, ja biram i školu i fakultet i posao ću kasnije i radim slobodno vrijeme, sve oko rally utrka, meni je to sastavni dio života i sada sam u stvari tek pod koronom skužio što mi je bez utrka, dosadno. Poznao sam, mislim još prije sam upoznao Vilma Prodana, aktualnog prvaka, Juru Šepalja, znam isto od prije, Niku Pulića, kojem slavi 40 godina karijere, koji se s ovom utrkom pozdravlja sa VRC-om. Nadam se još srest, ne znam, Kaleta Romperu, on mi je ovako dobar, Thierry Neuville, Elfyn Evans, ne znam. Svi su mi, meni je ovo svemir, ko Formula 1. Tako da sam na Formulu 1 došao voziti.